Il-Ministru Veteran Owen Bonnici rrifjuta li jirrispondi l-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon fil-konfront ta' dak li ntqal mid-deputati Laburisti Edward Zammit Lewis u Katja De Giovanni dan wara li wrew biċċari li m'għandhomx fiduċja fil-membri tal-Kumitat li suppost ser janalizza l-liġi tal-ippjanar. Owen Bonnici qiegħed parti mill-working group li waqqaf il-Prim Ministru Robert Abela sabiex tul dan ix-xahar ikun jista' jikkonsulta lill-pubbliku wara li skont Joseph Muscat Abela wettaq froġa medjatika fl-emendi tal-ippjanar. Wara li tħabbar dan il-Kumitat, id-deputat tal-Labor Katja De Giovanni qalet li għandha fiduċja f'xi membri botta ċara li m'għandix fiduċja f'kulħadd f'dan li nsemmi working group, inkluż il-Ministru Owen Bonnici li jifforma parti minn dan is-suppost grupp ta' konsultazzjoni. Mistoqsi dwar din il-kritika enormi u l-qasma li evidenti, Owen Bonnici qal li mhux lest jesprimi l-opinjoni tiegħu ma' Net News. Inti taħseb li inti wieħed mill-membri li għandha fiduċja fihom? Jiena naħseb illi jien mhux se niddiskuti li sħabi tal-grupp parlamentari ma' nettu xekk. Ġifieri jiena għandi fiduċja fil-membri kollha tal-grupp parlamentari Laburista u taħdidiet isiru fil-grupp parlamentari tal-Partit Laburista. Taħseb li għandha fiduċja fik imma jaxi qalet f'xi membri għandha fiduċja. Se niddiskuti kwistjonijiet marbuta ma' sħabi u l-bibtiej tal-grupp parlamentari ma' Net Television. Kienu bosta l-esponenti Laboristi li ħaduha qatta bla ħabel kontra dawn l-emendi mresqa, iżda għal Owen Bonnici dan l-inkwiet intern fl-apert huwa riżultat ta' talenti kbar fih dan l-istess Labor. Dwar il-sħabi tal-grupp parlamentari, kifet evidenti li hemm ħafna talent fil-grupp parlamentari, kulħadd jixtieq jikkontribwixxi u jiena niddiskuti magħhom fil-grupp parlamentari. Matthew Polidano għal Net News.